vlogging. We're on a siúlóid. Díobh gach duine. Tá ar siúlóid inniu. Cén dáta aoniu? Dar las fecha de bhí Darfur. And I'm all glazed to see stas. And my smiddy is all dainty. Because we brought le data for going new. And then Dachrig. More ready. Oh, Mama's big raw. There's a couple. Where's the couple? There's a couple. Ooh! Golden hour! Seo vlog. When we can husnu. August, Tom Con, Gaeilge Lart. I go and vlog our fod. Cause Cain fa? Cause Gaeilge boo. Oh. What were you gonna say? Mar is Gaeilge Rimwood. Well, shock us mom. But I mean, didn't she eruct dirty couple, so Galanta. Oh. Okay, so well, it's a bit off there, bit Noirach that she was a Glair Spare But anyways, so and there's Sakula. So Tom with egg and kosher. Oh my god, no! Kosher Searsha, Ukdegu, and we're slaying. It's Misha Red Riding Hood, Monorev. Niliscum, Tashi Do SpongeBob, Shin and Tain Red Niliscum. Okay, and then Emily Cratsluck, cause slay. Yeah, we park it. So yeah. Remember now. Remember. Oh, lighting. Oh. It's a Vision. Labra, quick Ella. And we're cooking eel, Martha. Daddy's Labra, ha, on quit. Tá mam agus iad sig an sin. Ag olbhú an cáca. Ní un to say, but I mean, rin siad iirecht, so. Say to you. Woohoo! Hooray! Make a wish. Hooray! Make a wish. Come on, Jess. Blow. Oh my god. You're just breathing. Hey! Díobh, so we're in my dermid. Gurrouse ig tafid on Fisha. Well, size. Ach, Tom mo brisha lar terma ag an óméid an cláiste agus tá go leor assignments le dhéanamh agam agus níl siad scríúil chun an iarna rá. Tom Lashley tríd an Berticú sais. Ach an fágóil mé ag tosnú é seo is ná Tom ag fáil gá tatú nua inniu, so tá sé an tránóna agus tá mo chuine ag is 6 clog agus tá sé like 2 inis, so bhís ag irí fís a ghlacá ribbe inniam, so tá mé fáil gá tatús. Tá mé fáil cean an seo, cean Gaeilge, cean eile Gaeilge, so tá tatú go an seo den sé man ná níos go an bhfuil an físeo chun bheith astrahan slí eile so beidir go miocht túna é léh ach níos gom. So tá cean sin agam me ben cean eile gom I ladan ach tá mé fáil cean an seo in Gaeilge arís agus tá mé fáil cean sais mo grim bunda mo grim agus is lyric de chean Taylor Swift é. So sin slay agus Tom Con
na tattoos nua a haspáintíomh nuair tagam a mar seoile. Tá na ríiseach ach like an chud is mó scetamínach mar doras tá gach tattoos eile gom hana féin, so ceafam go bhfuil is gom chuna tá siad agus an bíon agus gachar mar sin. Like in day. Agus tasúil gom nach go sé chuna bheith like níos mó ná €100. Cos bhí me gacín eile €50 an ceann. So agus tá siad tá na seanna cín bheag agus is just piece of scríbhneoireacht iad agus sin an rud chéine tá ag fáil inniu. So is tócha go siad an price chéine ach agus go. Anyways, tá gan imacht mar just is bralam an fum de mo go féin. So Like, I just don't want to do this slide because it's just boring as okay, so Gaeilge Pauline ag spooky agus Nadine eile. So mar tá tíar na eáil tá sé cúpla lá íag a formé mo tattoos. Is féidir am iad a haspáintíomh nuair a haimháile ar as nuair a haim chuig teacht eile, which is an áitítámaí dul. Is brethla eile éú agus brethla am gur thar. Agus tá muid ag dul chun cluichí bórda immert. Agus cluichí! Yes! Agus then amórach tá muid ag dulach an de leis, you know. Agus é gléisasús. As in, not a gléisasús, like, ihan a gléisasús. Ew. Gross. Anyways, sa Emily an seo freshen. Tá sa roiite sa teann. An seo. Yeah, sin é. So, thug mé faoi neara nár chur mé críoch leis an blog seo, nó nár haspáin mé man tattoos nua díobh. So, seo just cúpla green grafna de man tattoos nua, chun deir chur leis an blog seo agus tá is a gom gúil an vlog an a ghearad agus tá mo Gaeilge i ngachát chun an iarna rá tríd an vlog seo ar fad ach tá sé das agus is gom freisin seo vlog ó literally like 3 video hin ach tá me chéirí spás aáil agus má vlog gana I don't know cad I am focail le gur edit as Gaeilge ach tá me chéirí iad a edit áil iad a dhéanamh chuna chursús Anas gur féadlam na cíine le chursús. So, súlagam gur mhain tú soltá seo, nó mana bhain tá sé fós an seo. So, yeah, sin é.